od 18. godine, od stvaranja Jugoslavije, uticaj Vatikana je ogroman i on je u vreme komunističke Jugoslavije za vreme Tita povećan. Je li on Tito njihov čovjek? Pa Tito je njima učinio velike usluge. Nije on bio katolik, on je bio Jevrej. A može li se znati ko je on zapravo bio? Može. Njegovo ime i prezime? Može, ja znam i njegovo ime i prezime i sve i ja ću vas iznenaditi kad vam to budem sad rekao. Ja sam dobio podatke iz američkog Office of Strategic Study. To je bila prethodnica CIA. A iz njihove arhive video sam fotografije, zapise i sve o njemu. Odmah da vam kažem, njegova prava slika nema nikakve sličnosti sa ovim Josipom Brozom koji je ovdje bio. Onaj Josip Broz iz Kumrovca i ovaj Tito nemaju nikakve sličnosti. Onaj iz Kumrovca imao je crne obrve i crne oči, ogromne, velike, okrugle. Ovaj imao plave. Sad, onaj nije imao dva prsta na ruci, osekla mu je mašina kada je radio, a ovaj je imao sve prste. Ovako, ovaj Tito koji je ovdje vladao, njegovo pravo ime je Walter, prezime Weiss. On je poreklom poljski Jevrejin iz okoline Krakova, ali rođen je u Americi u Brooklynu, kod New Yorka. Njegova porodica se tamo doselila. I u kući oni su govorili poljski i on je naučio poljski u kući i naučio je od roditelja jidiš, a to je dijalekat nemačkog jezika. Ko zna jidiš možda se sporazumijeva sa Nemcima. U školi i na ulici naučio je engleski. I onda počinje priča njegove avanture. Amerikanci kažu da je on otišao za onim Jevrejima iz New Yorka u Sovjetski savez da pomogne širenje svetske revolucije. Ja sam uveren da su ga poslali. I on je, zahvaljujući jezicima, znao je engleski, može se reći da je znao i nemački, preko poljskog prilično brzo je naučio ruski, ali ga nikad nije perfektno govorio. I ubacili su ga u spoljnu obavještajnu službu NKVD-a pri sovjetskim ambasadama. Prvo službovanje bilo je u Kabulu, drugo u Teheranu, treće u Ankari, četvrto u Istanbulu pri sovjetskom konzulatu. Odatle ga šalje Kominterna kao delegata u Zagreb da pomogne obnovu Centralnog komiteta KPJ. Bio se raspao. Josip Broz iz Kumrovca, zvani Tito, je streljan u Barceloni 1939. godine od komunista. Bio je kongres u Barceloni i on je optužen za likvidaciju komunističkih kadrova i streljan u Barceloni. Niko nije znao, to je tajno bilo urađeno. I onda su ovi u Zagrebu, Hembrang, Bakarić, Kopinčić, Kardelj i od Srba Ranković i Čolaković stali iza njega da je on Josip Broz iz Kumrovca, Tito, generalni sekretar KPJ. On nije smeo da izvesti Kominternu ni Staljina da se on proglasio za generalnog sekretara. Nego je čak 1941. godine u jesen Staljin insistirao da mu se pošalje izveštaj ko je generalni sekretar KPJ. Kada je on rekao da su njega izabrali, on je poslao Mustafu Golubića da ga likvidira, ali ovi su otkucali Golubića Gestapovu i ubili su Golubića ovdje. To je istina o Titu.